ko Facebook pages in the year 3 Sompa FM and Sompa 98.9 FM. This year sabre mo bie mu radio na mo tie Sompa yema mu nyina adwuma bi bia kwaba. Ene sena ye sinim no dwada na se dodo na ko dwom ko dwa so ko di dwa. Yakopon de ye koye no wangu ye ni ma ase wama de ne ahwehwe de ensa timi aka. Ebia na wo de na ankosene na wo si pena. Yesre se ubenya abotoye mu na Yakopon wo bre e ma de biara oyo ti gitum se enura amfa mawa enne betima fama nti se ne amfa mawa fa hye otimi se adechia edi ye nui ebe fama adehye Sompa ne yaje penalty na se no edi nkomo bebre na sania ebre ni sitie no enne ye bebo awuram na ya hye yejumade ni nyina ase edi no eye Abofkay Nsem Sisi ene de ebre no adehye yen hyase na yemfa ya futusem no ema ya tiefo yesha ase na ya futu sema na ye de ma no ye kete wese enye dudu rewura kakra bi na che se mpemfo ni nyina so tayachi tim ni nyina Nsem Sisi tim ni nyina tayachi ena jumadi no ye de eba okay so siewa mame ma sie akwaba na ena ye de toso dunsia obosime toso ngotwini mu 2023 Yakopon de ne de ya chenkwa ene uku dwom na dwom te se sie akwaba bra me ba cho meje so bibia Abofkay Yakopon dom bibia ye kama ye de radi ase ye de radi ase abiyafo nyina tayachi yes bibia tayachi from surubesi ase from surubesi especially omo aye key players of program we so yes nyina tayachi tables na sesa yeah na ye we chire ho omo na na wa ha yes na ye wa ha omo we chire ho ebrepo mo meba omo ha say omo di ja e betima hwa anti ye ya mo some ka say we na curtain yeah so maybe on Facebook ma menya we mra okay no ma miansa bi wase ho okay ma like ma share akasa me comment yes nti wo Facebook sisi ma hu ze nipa be 20 and over e was so sisi monitor sisi me hwe wo Sompa FM e Facebook nti mesero no ma miansa na me ma ye no so ye ne sa ma me ma like ma share na me be comment okay nti o monitor wo Facebook ye ne sa ma like share and comment okay me hia na miansa nyina yes nti ye ho dwuma nya me share pa say ugina Facebook samre ya yes and the percent here for ye mam yesisi a no say oko Facebook wa fa wodi ni be bia o hwe free no to my okay nti ono be comment section wo nti wo like na wo share ma fronya that's right be bia wo monitor free no yeah me yente wo my yente wo kan free be bia wo free that's right na wo hwe free that's all no okay so enche ye be ko na nkomo bi wo fi ha eno a sha share with gay sem no hey aben ye pa wo enye easy aben ye papa sie me kan de every sa komo na ye di ne nura mu ne update na de aba I tell you ano de pa the person tiefo ye nyina so munya abotre ntwen okay na yenko Facebook sisi a mo Facebook no mo hwa ade we mam sisi a mo hwa ade we mam sisi okay this is how life is say na abrabon say na life no ti abrabon say na tie how yes what do you say asa omo ko race yes omo ko America na asa omo ya wie na omo ya wie no ba ko de wa emre wantima wie aka kakra bi na wie but wantima wie ana ba ko na wakọ ne de awie no wakọ awie o yema sa ahoma na anka wate ahoma no yes ana wasan na chi na wakọ so ba ko no ma wa emre na nko antimi wie no na waso ne mu nkakra kakra na ono so wie ana na mehu yes radio say na abrabo no tie this is how life is your nkrofo bi wo abrabo we ma wiase we mu a omo pom nko omo de okay omo obanyanka enigye yes nkunimdie anionyam adepa bi anka omo nko ane de emran side say koye Joshua ade ne nya papa yes say ade na enyo no ne de koye ne yonko ne de ade ne nya papa yes yo watari ye se we fe pa wadafo be kwakoto the same to be ka say no nya papa the same quality the same shirt the same color everything no nya papa ne de na nya papa yes because who feel say o say wo na adepa e wo side yes ni nkwa na nya papa nkwa na nya papa ye okay
sa abasobɔ ba na yɛ de ma abasobɔ yɛ bɔ obi abaso na yɛ bɔ saa nipa na abaso a te sɛ yɛ wɔ adwuma mu ha na obi a yɛ ne dwuma deɛ ba yɛ den ya obi deɛ wɔ anim kakra sen yes na bɔsome ɛso yɛ no mpanimfoɔ ahwɛm sɛ nipa simesi bɔsom wei ma ɔbɔ ne ho mmɔden paa obi abɔ ne ho mmɔden paa deɛ na so sɛ yɛwɔ classroom ne yɛyɛ exam sɛ yɛdeɛ obi na di first nti nipa wei na yɛsusu sɛ ne bɔ ne bɔ soro ɛse ɔmo aka no na nti ebi a yɛma no mizo baako kanted baako obi nyanka ɔnoa obi nya yanka yɛ ɔnoa nti yɛde akɔma saa nipa no ɔse na we deɛ na wayɛ amode man yes oh okay yɛ sankrɔfoɔ no nti wohwɛ America na ɔmo kɔ but ɔmo wia ne sa o ɔmo wia ne sa deɛ ɔda fam sisi a no nka obɛwie agya bebree okay ka obɛwie agya bebree but ni nua no ɔno ɔbɛsɔ ne mu no ka ɔba bɛsan ne ho mpo akɔ o deɛ prince hyɛ video no asoma me ka ɔba bɛsan ne ho akɔ but ɔba bɛto ne nua no ɔsan ne ho kɔ ɛnyɛ ye okay ɔne firi n'akyi ba no dabi o de hwɛ obi firi n'akyi obesan ne ho ɔno na san ne ho wei ba wɔsan ne ho nka wei na edi first o okay wɔsan ne ho ada sɛ obi anso ne mu deɛ ɔkɔ no ɔno nko ne pa ne mu nyam no akɔgye ne deɛ wei so ba wɔ ho ne nua ɔno so asan ɔno so asan ne ho oh ada sɛ ɛne ɛsɛ papa yi deɛ bia o deɛ ɔde ne nua ato ayipɔnkɔ so ɔde ne kɔ ayare sɛ ɛwɔ bible mu yes ɛnu bi no ebi na esi ntiɛ abrante no nka obewie agya ɔmo ɔma bɛsa ne nyina ho microphone no adwe o mutim sɛ yɛ compete yɛ ho ɛna hu sɛ ɔpre sɛ ɛsɛ sɛ owie ɔso line no nti wonim deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔno na ɛbɛsɔ wei mu ba ɔde hwade baako ɛwɔ ha deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no bɛsɔ wei mu no obi foforɔ bɛsan deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ho okay ɛna ɔno no ahane da sɛ ɔboa obi nti obi bɛsan no ho because na ɔsan kɔtɔ so third yes but ɛsɛ sɛ ɔboa obi no ɔno so finish race no nti ɔmo a ɛwɔ n'akyi no nyina ba bɛsan no but aha no saa na abrabɔ ne tie wow yɛ saa nkurɔfoɔ no bi wɔ hɔnom a sesei no ɔmo wei a ɔno kɔ yi wɔsan deɛ ɔdi akyire no honestly deɛ ɔbɔhwɛeɛ no na nkɔbɛdi first but ɛka kakra bi a nkɔbɛwie no na ɔbɔhwɛeɛ na ɔntimi but wohwɛ a ɔstruggle paa sɛ ɔbɛkrɔ line no nti ama ɔmo a na di n'akyi bɛyɛ half a meter away no omu nyina abɛsan no yes but nipa baako deɛ ɔse ɔnkɔ nya no ɔno nkɔ ankɔgye ne monyam no ɔhwe kora ɛnyɛ hwee ɔhwe a ɛnyɛ hwee so ɔboa ne nua no na ɔmo nyina wie bom na ɔhwe a ɛnha no wamfa nhyɛ ne tim sɛ yɛ competition okay wamfa nhyɛ ne tim sɛ yɛ akansie okay ɔde hyɛ ne tim sɛ ne nua no ayɛ mmerɛ ɔno so wie ɔsɔ ɔno so wie bi nti baabi a wowɔ no a obi ayɛ mmerɛ ɔno sɛ wosɔ ne mu boa no na ɔno so achieve ne aim anaasɛ ɔduru botae bi ho no ɛnyɛ sɛ me nko na animonyam sɛme nti wo dɛ ma me nko me nkɔ na wanwie a ɛnyɛ hwee yɛwɔ kasa bi yɛka sɛ if you want to go far go with them wopɛ sɛ ɔkɔ akyiri a wo ne dodoɔ nkɔ nti practically yes unsa nante akura nkwa wonante awobre yes ba mo yɛ mienu miensa wa hwe nkɔmɔ na nante free rex adura bisi na woni ma na moni ma mo sɛ mo like mo twa sa kwan mo okay but nko ana na ma obedi duru ntem Abofkay unuru detie nko ana na ma nko if you want to go far go with people go with them but if you want to finish and I say opese uwie ntem a fast if you want to finish fast okay go alone opeso wie ntem anko akọ opeso wie ntem opeso kọ echira opeso kọ echira oni omonko okay ye onkrofobia ma me mfa ye nuanam na omode car efiri nkran ekodru yes lending for no do you know what to say days almost spending okwan mu no ke car ba akopa come spend be less than 10 days. Okay. Yes. A car back open and car back no day kwan spend lesser days. Yes. As compared to days almost spend before we do London. Yes. Do you know reason tia me ye kasa ne say. Cars na e kon bi say okwan so. Ti e say ye do so ye konti o say ye twen. Ye ntimi nkonya. Yeah. Because omo nyina na sha ase. Yes. Ana omo duru kwam na obi di ase. Obi di ase ye ntimi nkonya. So omo boa na ye. Yes. Obi type ya. E so omo nyina atwen. Na omo solve sa nipa ne problem na nsa matos. Okay. Nti ebi na asi wa ha nti de nka obesa no ho akọ no wo hu se me nko a metima akode magye anumunyam no ye bebo agye me so nanso obi aka achi ono na hode na sa oseme kai nti ma me nso ni mu na me mo no ne nyina ye nwie mom okay
nti elsa ni monyam ne bae no cars na na ekọ no ka bi bedi kan na obi ade na ho de yes obi ade na ho de ka bi beduru ajabi but omo ho na omo koduru ye no what's omo nyina na aje ni monyam no nti if you want to go far go with them. If you want to finish fast, okay, go alone. All right, so and then your photo some de my tie for no. Yeah, that's a Sompa 989 so Nsem Sisi. Oh, but again come on enwu yo. Ha. Yo. Sandra ya share tie for boss the e course what Sunyani West no. Yeah. Ya de mfoni ni pictures ni audios ni nkoma akoso nyina no. And then ya de bread tie for. Live. Enti Prince why ready ah. Ma me picture no nko a. So say yeah, go Facebook. Atie for Nsem live on Facebook. Na yon hwe nipa dasani a. Na no bi see domabo about number 2. Yeah. Yes, na ready free. Na nanom kogu nsa. Ya amamre ne de oso mu ye nyina se nipa ne atwa na so ene ye ne na nanom be kasa. Oh yeah, definitely. Ye ne on be kasa. Nyame adom na homa ne to tom kwa de a. Yes. No be di nkomo. Ne ya bisa se e hyase wo he na krache ne kra de no mu hu no na sisi a owan. Na dia aben ya pa osunya ha no so no. So enu ya hyase a ye de saka wansam ni wurawuram. Yes, na anoden pa mpese Facebook no omum message ya de nipa na eba. Yes, ya de nipa na join na ha de. Join live on Facebook. Me say like, share na comment. Me ye hu ba bia wo. Enti ukọ Sompa FM platforms ni nyina, social media platforms ni nyina so a. Me say me hwe wo Sompa FM. But 98.9 no so ukọ ha obehu. Sompa TV GH and also our YouTube. Me pa cho join na ha de. Sound o man ka ye more sound na. Okay, sound on there. Join na ha de. I'm say Bob. Me pa cho join na ha de. Ko Sompa FM Sisi a. Sound na wo video that so no. Nkie nya nke be wo betie wo bi mu din wom. The second case of gay. Yes. Wo Sunyani West. Bono region. Bono region. Yes. Yes, say ya record second one ni. Second case ni. They record. First case esi wo. Domampatemu. Second case they aben Sunyani. Nti minim se ensan ye. Ade a ekoso. Nti join Sompa FM. Sompa FM on Facebook. Na hwe nipa no. Ebi akra na unim no. Ana ebi a say we a student no. We a student no. Nti ebi akra ofiri ukrom. Bia oye wobusuani bia na wadamfo bi woni na call JHS. Ana woni na call basic primary. Join Sompa FM na ha ade. Sompa FM. Ade ba akra say for emra ekon ana say eboy ho ban. For some reasons. Yakata nipa nanim. But who say obasa nipa onim ne. Yes, who say visuals no yeah juma ho nti ube ho nti bra so sesi a na ye ni nkomo yi. Nti ye ba be kwa ahoma no so na yakwa akodi nkomo. Na yakacha say de si domman patamu no. Na nanom ebo ho oden a egu nsa eya paye eya mamre ene amane ye say fata say. Sa de na si no eni kwan say sibiem. Sa gay sem na wo say sa gay sem na asi eni kwan say koso biem. Ti atwa nipa na so afri kuro nim say oye sa de ni biem a. Na just say de ehu na beto no. De wo hwe sesi ai e wo screen so sesi a no. E de si e wo Sunyani West. School say wo ho no. School say wo Sunyani West. Nkura wo Sunyani West. West secondary schools ye wo ho no mu baako. And osuani ho obi owo school mu ho o kire nkoda ade o kire nkra ni bia de o school mu ho ena ode omo eda ade a ya no se ofa ne to mpayinfo mani mo ofa ne to wei ene areho sem a e cause sie e wo Sunyani West enre ka ho asem ye sem bo se the videos bebrel so by screen so ade e cause ne e areho sem adia ye komra se badwam payinfo omo semra se ayabusu sem ni kwan se ekoso no e start ye nyenne but on person ka ye official on person ka emra e guide omno mutimi ya sade emra ma ho kwan but ye ka say asha se wo schools ahodo num e na do be ko school ahwene ye school ye pa ba do be ko school a woni akoda ne nkasa ye because peer pressure enkoda yenuanom nkuma ye wo faase anom yenuanom marima ne omai kwakohia omo ho no unnim nipo kwakohia no o chiechire ni mpo e na achi akoda barima akantim ho
na sabi ɔfa ne to me say ɔfa ne to bra Facebook mo a mo Facebook no so no ba so a like share oba so a like na share oba Facebook no so a like na share na ja comment no obabi a wo hwe efiri no ja to o maye or YouTube face Sompa FM YouTube Sompa FM Sompa TV Ghana Facebook Sompa FM search na bra so na hwe sukuni ena sa de we gedi adi no omo sha ase enye nne oni ochechie ni no afei ene ya che omo nana ana se dunsini panyini betena ha no dunsini betena ha no oma ye nyane ntie se sa nyema we ekoso ewo schools makumaku num ewo sunya ha obobo schools ne den se wante de a schools no obo makumaku num 5 din 5 din secondary schools wom ena tertiary su ewom na sesi a make say sesi ya make say secondary school ena akopie secondary school ni akoda ena ya bechi wo so ya bekwa ahoma no so na ya di nkomo ewo ha ehu hia pa sabre na ye ne nana ye bo a ababio oye hene ewo aboabo number 2 doma nana ye bo a ababio yes doma aboabo number 2 hene aha na prince fa ba ko no to so mame fa doma de no to so yenua na musa asem ni si ewo doma aboabo number 2 nti ye ko no ye ne hene a wo ho nana ye bo ababio edi nkomo okay yekona yensha se mfam free a nana Sompa FM so ne wo Sunyani Sompa TV yam wakwa ba tu nana pacho na mpome nana mpome nana we de ye free wo Sompa FM ne Sompa TV so anya bone ye ho fonyini bi a etwaguo na abrantie bi a make say ono so ye ka say yache no na oye gege semi me pacho nana esi wo mpotamu ana see what the mining crew are free about number 2 no bad the mining crew nana mo che ne se oye den address se ba na driver bi ene call them say open driver say open nti on call them anu hu say oye bema o ka se for okay ile ni so ya ba na tan ya uyen no kwa no bo ni odin babon tin eti ho video class unye dia e chiri ni no ka se via no stand dia bravo yo na nan ka bet noko abon pirati to mine ho tamena do mine ho enti no cooperation ne could be no no ta na mi ni ho video ni free America de brand na me ko abobo ko free boy no one ne ma me ne nana ne ma me edi ne video ni channel na che se uri am yi bi ai address se ba na ne kan ho edi ya wa ye no go tiasi ni abobo man ne eni ma si ti se igrano enam kache na ufu abe kopi gane ebaye ni naso yede shina kanzu bompa emano iso bisa nikiti mekano no atene si beye 3 months ago inti bra ni takansa video no na me nkudi ko ababo na me fe na ufu na ini na ba ahinfio timi bo video ni chele no keke enya de obi timi eyi anu se onye ono a ti se ai video clip bi se clip gangu na so abobo no betu a na se na tie no nana ya nya ne ntie se mu ye amamre ne ade wo but ye hwe abrante no free chrome ho a abrante na he
abrante ya ya che no se gege semu anas wa dress se obai oye kroba ofri krom ho a oye ne na akura na bi no ba ni ne da anya asem we si yanka ni ne da sa o show according to sources kura na sa ayi bi penya ma ba china bonwa na sa ko yi ofri ababo na mi bi mu na sa ye ne bi she konkon aya ofri ababo no beti nana aboabo ha na ote ana ofri baabi ene betina ho ana se ye kai ho ana ye wo no ho ana ye tete no ana se tena ne kene ni fi na bi shi no o ye ofri aboabo ho na mi hu ne da o nye ho no ba betina ho dem say o group wo ha on the side no kini ye no so beta ami ye za wan kan ono kwa na be de ho ai punishment ni na Nana, money ne kasa no, or say why for how long? Like why how many years in here? Sen I fear do I the any mamisa uncle Chisa. Na ebra mo che no no. You can say I depend babun there say African was not be nonsense be. Ebra mo che no no. Obobo di na di obobo ye no wa mo bi adin David yeah na wasi tia sa no an kasa kwa tudu na yenim se ebasi ya mo ye nhwehwemu kwa ase mo ye nhwehwemu ahunu se oni bi mu na eye e wo sa area ho ana. Yeah, I say, according to sources, no, I had been be a babbon with the mind to happen. Me, first time I mean, who and as a mate, and then you know, who see you. Na akudaya ye kana asemi a ye kasa kisi kranka de share prekopani o won fie be sen o ben fie edu no kodu ni an kuskure ni papa etukwane na ne maame so ni maame na de kwa according to sources no sa woni sa kwa ne sa de no nti yana me fra wo fu nyina mi ya announcement ku mu ni na de gina bon tema ni kwa wo fu nyina efu bia ono ba wo a o sa de bia no se wanye na kwa ya na se yetu fufu bi ekan wi hu a ende nya sankitwa nana yenim se ebase ya mo yenya ntie se mo ya amamre mo ya amane ne ade de na wo sa amamre num mo ye ne sen e na nsem na wo amamre a mo ye because we de nke be ka se abofra kuma na akoye sa de we eba ne sen na kro nu nyina ye se ye amamre wo sa de hu se ne kano e ni gwa che na fi asne du ku hu fi nti e ji ni gwa ni ka ni gwa ni du mo LGBT e di china pon so ko no ni china pon de du na bo ti ko ni pa man aki sana o yana chini via sa number we WhatsApp number message ni pictures ni ya chiro WhatsApp number nti ya pese ye hu de course nyina videos ne mu twa yi ni nyina ya pese hu okay na this say wo wo ye wo mframa mu pa ye wo so from the sene de another question na no consider na o chini no yeah I was the news all over the country to my macra happy no ne ji hu pa se my side na de se na hodia ma awufo ana ke ba eswe se ni di se be ya bi en di sai biu na se ye bi se yakoda hemfa na wo sese e oze ese akoda na hemfa na wo why ni kasa na mai yo na me se akoda no hemfa na wo sese e what can I say? Oh, abu no. Nana, okay. Any
de ye pese ye hu no se yenim se obi ye saa de we enye ono nko ana ye owo nkrofo a one omo ye saa de no nti yenim se bi a modi akire anase mo jaina ma aban se aban mu hwehwe saa nkrofo na one omo ye because yenim se mra etia wo man mu ye pese ye hu se mo dia ma aban anase nanano mo anu mo som ena ebia mo ya mama mra wie na mo twa bibia so ya na na wie na efe bibia so tena mdi kan no me ya wa mo bi edini anka na ho na me nse eye owo kubia ebia o kan ho bi o de sa de no nti achi no na me nso me se ebidi mo ate no ati since me monta na movement no ho nia akwa na se obusu awo sa adina na ba de ya ma me wi ene de nya de a ye de ko tu mu na se ye ifufu bi aka ho bi na sisi ye enim se ye nuane de oye no bomman ebokuru sisi yenim se aban no so asemra ese boy ho ban na ekutia sa de no antigefo no se omu hia akoda no modi akura ne bema aban anase tena me kan ante o ya mama samechi kan de sintina o gore gimi se ye sa de ni no asotwe bi ni hu bi na me na hia wo fo no nsa se de se onye sa de bi abana na yenim se no de moaye no but se ya no ye che se yenim se wukuni pakura na se oka se wunye biem a e wo ho asotwe e wo se de mawo ya aban mom na wo so otwe wo so sa de no yenim se sa de we no antigefo no so mo hwehwe akoda no mom sese eni e bisa se mo are ready se mo beja akoda no mu because yenim se kan say aban mra no kasatia aban se na open constitution no kura no defense parliament kura course no say nya engine tun say e ya na se nye ba you parliament dey aye but aka president ebesen na se bon say no enye aibia bedim ba say we see aye news na media amamle kwa so na nyama no nti bibia wa shibi this be me sanchi pafufu bia na so no bi yes ya media ba say ni pe bi o sa na fa sa kwa nsu ari amamle kwa so no bi ni awaye bi bi na oguku ni so fi no ata so fi no ho amamle jamani ya yenu okay na we de yen kasa bebre beja mu na hia videos ne visuals aka me se mu twitwa ya ne hia bi na ye de ama ya tiefo ye das na ye bo aba bi we ya bo abo number 2 hene nyame sha yo ne some the pictures na yi na video ni na be de on wo hu nyame kan yi ye das pa na okay na just na ye bo aba bi o ye aboabo number 2 odikru ene ne kasa no na asem ne de ne kotodwemu pe na kyese esiye abrantie ya odaso ihu asem ne ye kanti bia o hwe esisia na o ma Facebook so na pese hu abrantie na Sompa FM SOMPA na the FM na so na Sompa 98.9 FM and as Sompa TV Ghana ni nyina Facebook pages a dwumade ni twagu all live and sanso na obo homoden akọ YouTube nso a Sompa TV Ghana hona dwumade ni so twagu ye ntintan kese no so YouTube e mamfo nso enya bi ehwe gay aye che no ewo doma aboabo number 2 gay no ono na sabre odaso young guy make I say 25 years mu ho baby no nenam ne ma me kura mponim se sa suban wo ne ma me enim se suban wo se na asema na kan no na ankasa mu aka ma ya sanso ate se ono ankasa mu ne de hye no onim se ne de hye onim se ne de hye ne wo fa ase onim se ne nanan suban wo no till se taxi driver bi ene abrantie ko dan mu a komo koda ohun se sa omo share something in common. This is serious. What dress se ba o sekine to kama na Facebook behwe
live on Facebook o se just say there was so ba ye man to ehimu bia no krachi ye bi there was say ye dey nsa som wo ba abosom ye hu say bibi no bibi tuatua ho eni enim say your original our experience yes why are they not o start ye nyenne because we tie na nankomo na o say enye de kan ni why first one aba mo chi no aba mo bo no what you say yes enti e ba sa no e de na to aso e de na mpanifo ye bo ano because o mo chi no mbo na de na ne ma me beti yes se ne papa wo ha ne papa beti enti o mo ye ne den what you mean come on say yes se oba kodi bone abonti na yemfa se bi wakọ wia de na ya che na abonti ne abona na ye de ne bafia na obafia o na de na ye wo so obi amekofa obi de ne aboma de na wo ye ebu akwala no nti megidi se supervision bi ana kwa wa se na wo 43 any krom hofo se de na e kasa na edition no ni bia wante but se bia ne maame ne papa te ko bo na ai na amane a dia no anamo be no mutu so meboa boy no se be ya sa te bia na owum na wa sha ase no because all 22 years dia fan say the first one na ye no kura no o ye bia 21 years and 20 years it means no osa sin baby wa ye dru nei nti na enye me nwanwa se wono a hihye brazier ono a hihye no ai wa pack no ma egu na chi se de wa hihye na to fefefe it means wa ya che na de oye wo de atiefo mo Facebook be di ho adanse hwe wa ya che be ma o shekini to se hwe de oye first one no mo so mo che na bo no esi ho a obi antu ho na mo bio e na sa bro no nkwa no antima ma na nsusa ne suban aba nsesa nipa o aba no anase ye abu obi na nsesa nipa o nsesa no enti na nei bisa akronfo ne se o de aduru sam pempe so we akronfo ne ya bo mo a enti me hu sa system na mo akwa no se ne suban kra first one na na echi no na nka ye betimi aboa aba na free sa suban no enisa unya counselor bi ma no unya nipa bi obetima akochi ne kakra ebia no nyema bi koso a ema na yesa na no lo se ke ne lo ya fo amoni di nkomo wa ha e ma o kan so ohia ne dendenden because eye omo bro ne sa no ma na ekoso no amomfo tachi no so Ghana de we yasa ne ye so mu a ye bo ye prepare ni sa no nti omo de ne fa cancel mu again enye ono nkwa na eye ono obi na eye nti sa fo na be hia omo because omo society num omo community num nti kwa be ne be fa so attract omo achi omo nyina na ye na omo akasa because ye suban a ye nsuso so wo ye mammo nti na okoye no na na mo chi no atwa moja egu ne nase ahohoro na tifini besi ne nase a je say ye free say why clean after this no eno suban na so onimu a mesusu se onsesa mesusu se nana ebi ofiri ne kotodwam nti ene bia amokata so yes mesusu se o betu se omokoye amamre tio enya ade na na so omo enya so omo susu but e wo bi foforo a kam ye sure se nke ebi dia na punishment ne be ko be severe asin say yes but amamre ndo meye wontimi nka se abrantie we ono ko na yege no yes unse wabo no then e was handle no ma police for the betimi I further investigation hu nipo ne omo yesa de na na say omo tototo na no a onye na adwen so obeka omo ana omo yesa no ade no ye wo authorities wo ho a omo metime di nkomo te se de make fo amu ani de omo metime di nkomo omo ama defe na de na fa nchechire mu ne ade a so omo obi adi kura omo make sure se de ono wo no because we are tinting all yes sir nti se o free ade no ho a obesesa ba o wa yonkofo sa yonkofo na no mo yes no e na nanamo anya se ebia because I was we bisa na no nka what next I see ana de ade man ye hu ne se we no mom na o gina se ba o hu se we ni oba wa hyehyɛ bra no fo ne we no mom ni oba mema na omo ne ne da no ana bema na one ne da no ono no hyehyɛ ne ho sei ono no de normal bema te say ya yekoba ya ye nama ye koba ya yes this a bema na mama na amanya hunu no obesa akoda da akrachi ana say ono so oba foforo bi oba bi a ono ne yesa asem na hu yes because bema na ofa krachi tui ofa na chi say ya hu bema na ya hu sa krachi na eto ntwai we sachrai dabi because first one na o mache no bo no amana nsesa enti amamre we na o makoye no de oba ne say bia
obe move free krom ho yes so what twene so oye osade no krom ho a amamre na wo ye no me person ka minya videos ni nyina na sound na wo ni aboma tie 40 o say according to the course wo amamre num say oye sade no krom ho biem ya aboabo na matu biem a na ye say na nanom we bam no asase no be bibi na what about so free where because sasu na we ni mo no emfree ni mo sankrofo we dey so be sa kire mo we sankrofo we na juma no e den kaka because obidi ne ho wura saade we mu a o sha ase ache yes go oyeye dru stage bi e ma ye che no e bo no ansesa no na wa ya sa akwache na ya san ya amamre menyi ni se wasesa enti media megidi se ye wo ayi authorities wo ho a o metimi aye no ho adwuma more than de nanam aye amamre kwan se de eno ana nanam aye no but ne nchire ne na disua ne na setena mu no ene so be free sa su no ho no megidi se wo omo aye ho adwuma iye a o se ye de abrantie no because say odaso ne nam krom ho odaso ne nam community no enti obi se ode obi ono so train obi a still nipa no ho a onsesa nipa no anase one nipa na na wo ho omkoba enti still crutch no onsesa ye enti prince yanko nafa west Sunyani west ni no atu side na ade ba ko say bono regime ha ade na air cost bono regime ha no ade na air cost me say he yen hwe nkoda ni ye o yen hwe nkoda ni ye o yen hwe nkoda ni ye o hwe obra Facebook be hwesi abra Facebook o de Facebook na yedi nkomo no ade ba ko no se o de oni Facebook ade en ha ho bebre o de anya hwe o de tie radio no na o de wo Facebook wo se de tie no so Abofkay timi ba Facebook be ha se obi wa no ma me ka se okra ya o so mna Facebook ahwe be fa ka ba what I say enti o de ne yam no ekura na o de onkoso amane na 98.9 no e be twa foni na che yeah be ka ho ase be wura ne commentary na ma no okay na omo manya kwan aba ho ne de omo nhwe akoda na okọ school secondary school na o chichire ni owo school mu ho ene no eda no akoda ni one da screen so no okọ Sunyani west a schools na wo ho no enkro no mu ba ko schools no mu ba ko crutch no wo Facebook Sisi ai ona da so yi o se tuntum anadwo no anadwo ene ye de camera si ne so na nka minya ya nka me bo sound ne wo ba sound no mu bo amanfo bibu din wo ha ahwe ya ye nyi we wie no na ada ne asen foforo ahai because omo bo amanfo din wo okay yes video no bo bi mu din wo okay na wo say mpanimfo gusu ye nhwehwe mu yes aha asam ne ba ya na say de ye ka aboabo de enye nipa ba ko na eye enti omo a ewom na other parties na omo de enya nche omo ehia omo awose enya omo enti omo de wo na onim ade ba ko no se aban mu mpemfo otia sade we mo nye kataso mu aso awose animonimu ya awose mo bibi ya adwuma awose mo authorities ni ya adwuma awose mo ma powers bi ya adwuma because ade na ne say yes nipa no ma ebo mu di wo sa video we mu no influence na eso yes awose mo ma bibi ya adwuma because sa koda we oye sade we wo sa school mu ho oni ochechire ni ya sade no ni ya che no ni ya bobo din na sa nkrofo no da so wo school mu ho ana sa nkrofo no da so e wo dibre community e wo community ho de a then we yenye save then ya sa nkrofo we wo se eja o life mo na mo nkoto aso na se ebobo sa nkrofo ni wo sa video yi mu na sa nkrofo da so te ho impeyinfo nka hwe hwinsi ye sabre yen shedan ka se ya chi obi twie na emom no ye na say ase ye ka ase ye jai a then ene ye ha ye ho because they say you duru baby a say name and shame what I say name and shame oboni din a na obi ahu se suban a ode te kuro no sunie suban a ode te school mu ho nie hey no we a student no school ni o enye akola no nko school ni ti ona a kire ya che no wa kire me ni teacher ni we na yes ade enye ono nko anso e na ono so no eye ne de because e sha se baby
na abebi quotation na ɔse dede be kukwase na kebe me de pa esase baby na abedru baby se nya nyankopɔ na apa no so krata ana apa so ntuma na ya che na nkobe ya na do sini betina ha no kan probability so ba influence obi nso ma na wuram no eye high onim bekom nyo no nko a na ya de we school me se china nyame de yen kwa che na abaya bi a won so awura lesbian lesbianism na reason odi wura mu no se me no mienu yetena no ye ka ho asema hwa abachi obachi ge na no twe na chimba se memo ni o matena nyina disappoint no ontimi ni be man tena bi yes ontimi ni be man tena because mema ni nyina adada they say open yonko ba that's the only option e ho no de ne hu wura mu no so pese o che se the yonko ba de ntimi na ada no esa mema no man broken heart mema no man broken heart oba de ntimi man broken na am catch say ni asoji clay eno kra na ehu no asoji clay no aboni nipa ugbo be mani wi no de su a no apɛ ya opasa oyema no wo de afari nyina hye mo wi aka nyame so ohumi ma nipa no ofa humi ngu nipa no manu ano okasa on na obeda enemrem Ghana enemrem wiase we mu world way na de na che so no so office oba na ebeye ni ya e de assurance be no wo se sa oba no sa particular nipa na one ne yesa na omo ma na sa nkrofo omo ye sa LGBTQ ho ahwan mu no omo kro omo de omo chiti ni kra dangerous o chiti okun but doma na na mo ya mamre no omo kasa kakra aha anti prince nka ready ye kotie nana no mo time omo ya amamre no nsem omo kan wo sa amamre yo numu ni ade ade no nsem omo kan ye no ye kotie kakra na Atiefo join live on Facebook. Juma dey na twagu live on Facebook. Sompa FM. Yes, Sompa FM. Sompa 98.9 yes, FM. Yes, Sompa TVG. Yes. On YouTube. Program no live. Eti wo baso no. O baso no wo dey show timo so say. Ye ho no na. Ne maame ne papa tuesika. Kosua de. Ato no mama ne say kotena school. Say that ye mpese oba ye mo bonti. Na fa bebo oman no. Ohomra mfaso ma oman no. Obaye no. Obi achira kuntunu ho na so obefa nachi ono no so eno so ene de no anope enti wafo aso enyakopon na ama omoto adadi anka omo a omatwe omawuram no ayekrado okay na odi enkonko tie mra na ye ba ebeto aso na de front mo nyane live on Facebook na muntie na nano mo abra na ekroso yentie kakra mama who feel a assassin feel Jimmy check down at the pata an assassin about assassin Punya obey send a hole Amma Kuma man member via Usari onye bibi anaso onsia so bi hu ye ntia ese nipa kura nipa tasemi aprofu kura be na kura me hu ye o habe zo o bamba one ba sexa how be any bamba ye sexa na to ahono so we ne aprofu de ye ya na se rema isika ye diska no kwen Bena ben sad no ba no. Se sad ya ben kanchire se bisun twituo. No nko kunin yonko nipa. Say wo human right. Nipa no afatuo no. On to woni human right. No nko kunipa na wangi nisika. No fam kon ba bi ko yo human right well. Enti enye ade a ye se soso. Se ope bemba. Uye bemba wa bemba. Uye ba wa ba. We have been out power. Abrofuna be decide no ba no. Me and me dream who said Dana Bebu say and have when you human right, a human left, and I say human madness. A bit makan not American. Baby free. Nana be see. Me da say what Roma and gay LGBTQ plus
idea babu chi yamamre so echi kokoko and you see how amamre kakre bi tena be ya yasi ampotemu ha eya abo na ma 1 number 2 number 3 number 4 na ntu a yesu ana mpote do mamani ha saade no bi si bio na me am di ba ko ne ko ya saade ni ne me pese obeye amana tetra ko achi ntima sama me wi odi agu ya so ko e hu fi agu do mama hu fi agu asase hu fi ntima yi twebia no e de pata nanu ona asase aboabo asase ya mponia se be ya obeye se na ho amma kuma man memma bia ohusari we ya onye bibi ana so onsia so bi na me hunye nti a ese nipa kura nipa dasini apofunu kura be na kura me hunye o habe zo o bamma one ba sexa how be any bamma na bamma sexa na to ahono so we ne abofu de yenye ya nese rema isika ya diska no kwan bena ben saade no ba no se saade ya ben kanchire se biso ntwituo no nkokunin yonko nipa kaya wo human right nipa na afatuo no on anti we ye nana ye boa ababio ebra omo ye amamre ne amane no yes na ya da se ne wafutu na mom crutch no moma ne nso ha onsesan na ya da se pa sa wotu yofo se ani kwase ye ko ho ne ade bet na wa de hye no on saturai because wa ya dedikan na match no atwe na so na ansesa no na sese no wo hu se hu na wanya wa de se obi a wa asesa no style de hye for ne chi ne ade ade on obi a wa asesa no why ready so obegi obesaranda o man nsa so nti die wo akodie bi akura ne bi odebeto obegem ba now no nipa na one ne yesa de no mo ni o mo ni din waso asesa nipa na one ne yesa no ke cha na ko fish enti e kire se obi wo ba bia one ne ye asema na na kan ya te na na wo de ne ya te ase pa na se sama kire na ma ya amamre na mo ma ne nso ho a ke ti ade untimi nche fish mo ma ne nso ho a yesere mo se munye bibi mfa ho na mo ne nkasa yie se mo de mo fi se mo ntimi na de na ma de wo mbia onka e wo mpanimfo ho ha omo ne betima kasa na omo de kwan bia wo se omo fa so anokra no beda di no omo fa so. Okay, so ye move ni enko eye ena rehusem bia asi yo arehusem foforo yes arehusem asi pa again say my koso ye kwata ni ekrum hai na foforo san ho ha yo ye be kwa homa no sumu but atie formula Facebook na ye nya de kakra akoda ye de na se polybag ade on for say Facebook copyright won sensem ntin ya kata animu me say mintimi hwe me say udidi a se wa me de ye wonni adwane ni biemu nso de ye ba se udidi na adwane no afi ni wa bie so de a o de kata so no obetime didi awie ba unsa video ne da Sompa FM nto didi wie obetima bewe video ne da ho Sompa 98.9 FM oh hey Abofkay na dey akola fe kama say you any free so na bele no mame kama because YouTube for no be hard but we free mo today we free mo this is serious we need here na
Are dey na si. Nipa e wiki do. Nipa timo de. Nipa timo eden. Nanka onno ko de ne kwaje sakawa. Nipa timo eden. Nsem Sisi so ni ebe kwa ahoma no so. Se ne ye de ne kwaje sakawa. Ye be chirem. Okay. Se na obi nso na ofiri se wawo akoda na wie. Nti ohia akoda ni biem a. Eno so ye be chirem. Babra Facebook sisi ye. Asefema areho se obi akompai bo obi akọ asori dem ma bompaye se Nyankopon no ba akopẹ no mfa ne nya de opẹ so de akra ne din ye ne pipe simple wo japade opẹ so de akra ne din ye se ne be ya wo firi mu a obenya obi di ahye ne nsa se ne ba nie wo bo ho mpa ya onya ba akokra obi anya bi Yenina ye tie Sompa. Yenina ye tie Sompa. Sompa FM. Yenina ye tie Sompa. Yenina ye tie Sompa. Sompa ni enyumuni. Die waguo no eno na wutwa Sompa. 98.9 FM. Yenina ye tie Sompa. Yenina ye tie Sompa. Eti ohwe eye mfonyini ya eda FM ya. Yes. Akwala mono. We dey say 3 days ko be onyayo. Now nim. Oda say fresh. Yes. Ni ya chire polyback black. Ba nso. Ani ya to na twene. Ba. Akwala ba ya fe. Less than 1 week. Grand Quanto. District Hospital. Ina same we see. Doma also asama sense you obi. Doma west ni east ni central. Ti o de ntia ma boto ne se the Ukrainian ni ya rehosem. Ese de nya ya ampe. Yes, de nya ya ampe. De opay nso a wanya. Na dia kra. Na wo de o mpe kra. O de fa no hospital. Bia say ni say mintimi nhwa akola nti monye no. Obi betima hwe na. Momfa ne ma no. But so she akola mo no pa ne ye asey na. Owu Na ade ba kwa ma ne ya reho ne se. Oye akoda. Chese onim hwe wo wiase. No we were less than 1 week. Na ya chichire na se polybagim. Ne de na kwoto uncompleted building a. Ai susu se eye children's ward ho. Ai uncompleted. Nye de akoda na ahye polybagim. E de na kwhye ho. Na wo de ti Abofkay ti. Wo de o person nipa hu no. Fa ne hye bibia akwala no because we home megidi se home ka ho nti no owuye no. Ebia nko hyade akwala ne nyam frama kakra bia nko onwu nko biba kopie no so. Ba wa chechire no na wo de na koto ho. Se na wo person nko bibe hu na. Ebia nka wo de ne ko bola so ana bia wuram baby na nka wakoto na twene. But wa chechire no polybag na wo sande na kwesi bibia nipa be hu ne ntem. Jesa just abro na wo timo. Abro na wo tim because wo pese wo beku akwala no. Na wo kunu nso wo pese nipa hu no. Enti wo pese nipa hu no no. Fa ne hye bibia ebia basket bia na bibia emframa betima fom akwala no betima nya mframa kakra. Se ye Nyankopon betima ma na survival. Se ye hu nipa odi sa abone no. Obedwane. Na hwe eye hospital na administrator eye owura eye Ibrahim. Amuso ma report case no. Ama eye police na any social welfare for. But eye arehosem say Mr. se wo pe ba wa ho. Video we keka wo di wani abehwe bi no. Nyankopon embie wo yafunum. Na onfa akoda ni bi hye ma wo. Na megidi se wo de onya bia. Onya ne se de obi aye ni. Nyame oma won sankan bi wate. Say bi na se Nyankopon hwe nso na Nyankopon abufo ba oso a. Ahwe wonya bio. Yes. Nyankopon ma bio. We eyawudi o. What do what I say eyawudi. Akola na da yam osome enkron. Se wo hia na men twen ma ne nyinipa. Se wo hia na because say there kra there. Because oyemu jatoada ne na yam no. Na nyame nim de oba abeyo. Akodai mere aho. Atifo mra Facebook. Obra Facebook na share na like my. Ne ba be kwa ahoma no so yemfa na asema
Divine Miracle Herbal Limited, Dr. EY, the insurance doctor, stroke, and now say hepatitis, and not diabetes, ulcer, the United States, Divine Miracle Power Herbal Limited for Nkasa Sisiana, Yemwao, Nebia, and Kokama. So, yeah, kwa humano so, na yene honorable Isifu, a Bosuma, on a assemblyman, Emma, a year in Grand Quanta, Asupri East. Wow. Honorable, Sompa FM, Senior Sompa TV, Yamawadrum Wakwaba. Mejo so menu Nampum to say. Oh, I ready to tell you I'm ready. Yeah, honye because if you na ye hwe ewo ye kasa fonyini so ye ni nje ho na enye ye de enye yakono Sarate. Ge ne seaporting. Oh, when you made us bebre anyumre mechi atiefo mu tie yen. Yenina yeti. Na anopa no na ye communal labor kakra bi wo kurom hanom. Nti mo wa na menya akọ se me ba district hospital honom. Itiaba me to America de moto eko honom koduru honom a. Ekoduru honom am nante bi me ye aduma o children's hall bi a yesi. Nti capital for ye aduma wo ye wi a mo ye aduma wo inside. Enti omso mudu ano ho na ese moja bi wo kwana no honom. Enti na omo nti asem se ti ba ko ye se bi na achi appoint bi be kunu wo ha no ma na sesen. Itiaba sa na akoye asem a are ho akra na mo hu kwan mo fa so. Enti amu se polity bi si ho. No, ko fa polity no. Omu bie polity mo hwe ya o mu ni are ho. Akola mu teche pa na se polity mo a wa fin wa nya media. Ne omu de frame. Me ko ya ko hu ya no kore. Ne akola mu teche se na mu hu ni foni so pepe akola ba fefe kama pa. Our hospital. Our hospital. Na honorable wa want to say. Honorable na ebasa na atoto ye ni because obi ade ayera ya na mpepia atoto ye ni hu say asumasi na anya adwuma on de obetima fa asumasi na obetwam wa ha on obetima fa mode maso ni mani atoto fo ma hu say na asumasi na enyem na ebia owo ye na ehu ne ba no ana say like mo de maso atoto fo ma bisa anya information bi yo me me da se bebre ye gusu a ye sale de aso to fom a ye gusu a na nanom kwa ni kunu panyefo na wo mu ni nyina because ade are ho pa ko ho akwala na obi behu bia no na ne so eguyam nti egujam nti na akoya ade are ho papa nti ma police fo timamufo ho nyina ye boda wuro na mu ye information say obi abon se pemfo binyim within a funeral na bisi samre hu ne ba wawo but hu ne ba no na sa ni pa no ma report am but up to now the yanya obia esa de penche no but ye guso a ye hwe mu sa se benya obi because are ho pa na yenim se ade we anase honorable we esi wo eye hospital ho yenim se awo nso de obi gi awo a mpempi hospital ho na omoji awo no omo wa yarsabia mpanyimfo no entimi nkaka omutim se bia sumasi ne eje na wo ene bia waye sei wagya no ho anase omo so ntimi ma ye hu de ekoso ana yo mini am da se e ba na sa no ye fra administrator no ama ye ni omo nyina hia ye enti e ba se no sa de ya nkọ ward mu nkọhwe e ma na apemfo na wo no mo bi a wawo no obi a wo na onya wo ye mo wawo mo no so no mo wawo no se ehwe obi ni ho wadwane anase sen se wa ho sa de je ko ranso nyina obi a wo kama omo ba hospital omo nya wo ye bi anya nko fie omo nyina wo ho na omo wawo no so no obi a wo ho a ye nyi obi a se wa ho sa de obi a so nwane nko e enti asem a odwe ho a wonte ase honorable na ye kan say no ye nim se nipa bonefo de obo na adwemo poso obedi bone a obedi bone yeah because e bia na onfri krom ho ba bia ofri kro foforo so e bia nkronkro ye wo ho e bia chirechire na bi ofri ne waba mo de nkraje ja honom so sa yo me da se ne no kasa ya a manfo etie ye ne
Saas na your radio stations you know Hanum, and no money kasa information centers, the alcohol bia say obi bia obeti obo say obaba ya bi onyem do say obewo impofum na obo say na furu na ekọ onkura ba bia no me asonte na yama police for na emfa na mi say ba ne bana de ewo na won kire Atiefo mra Facebook na mo mehwe akoda ya chechire na se polybag black him na areho asefem obi pebie wakọ ho mpaibo ne chese emu anonje oya hodo oda onna obi na anya bie wachechire na se polybag him edi na kotu baabi akoda na wu honorable ebiasi okrom open yana ebiasi pen we so me no ba ko di kan ba fesa chepa mfa se be mfie be sonye na anapapa midwife ba ko sori e wo hospital mo na osori wo de kwan no a e de akola bia beto ho no enti ya hwe ya hu ane no nwu ya akola ya sisi ne kama ai ne be ja ma me no ho e wo ne kwan no ho no ya enti ema ya hwe wura na ya hu no enti ya fresh social welfare for mo office ni sa me no mo ebi ni ha mo office ni e baaye e be hwe ye e be tu ho na mo a akwara nkura no so midwife no eji akwara no ye ho kata bibia owo ne nsem kwazi America se ko da wo ne nsem wow second time ba ko so sa de na tefim ye ko yi no nyame ya adom akwara no wanwu social welfare for so office ni e baaye e be tu sa me na bi so ha omo nyina ye benkum ehwe akwara no omo ba bia ohu akwara na kama se wa enti we die na akwara se akwara na wu enna ma ayare pa no honorable asem we ye kan ya chese mo history wo hu die mo de agya nananom se omunye bibi mfa ho bi amamre amane bi ne nsaguo ne bibi be koso mo tu wana mo sa some ye no agene si ye ne manananom asoten ye enti enam se Ghana mra no wo ho nti omo de ama a police for nye ndwem kakra ma ye enti nananom ani abre e visa as a police for na ne nya hu mo ye bia na omo so wa na ma omo so betu afa ho because eye anengwase eye fia ye di gukro no e ba na sa no enye enti obi bia na ho nim sa de wo hu bia wa che wo popo bia na be ka so wa sa de se be ya sa fi na ho ne de ye free wona kuro no e de asundie amaye na de ho no honorable Isifu Sompa FM Sompa TV yeda wase say free ye bo opunu mu na edize sabe kura de nka wadwodwo ho kakra wo jemframa na ya hawo nti we de fa che yeda so say ye free wo je so me da su bebre adwuma na sa na tie je so da maso pa ana yesre munya information bi anso a yesre ma mu remfise mu beka na mama why yo ya che okay yeda sepa ye assembly ye mana anasa assembly member ye Isifu Bosoma awo Asuopri electoral area ene ne kasa ya die ekoso die wom wo bie so amaye no we wo yese ya na Nyankopon to otum se ode oto nkru e bia na nya padlock kra na ode betum no wakobu no e ba nipa so trim odin oh nice baby girl hwa koda hwene pa kofo ni omumra nti enti nya no ba no bi oh nka ye colored ne bibi anka oh god nka be show mfani adam ni ha mehwe no this is serious na me point ni Abofkay wo person nipa unse o kan se ba ko bi o de ne ko to midwife then ni ma de she no ko no to de on pese o pese akola no free so bi a on pe no but eni na bro ebia no bebetima so ni mu unse o kan o se social welfare for akofa no e de na basonya bi a samre akola no wanyini wa kama o man no betima nya no so mfa so what you say nti wo de on pe no enkuno sisi ne kama se bia hospital ho entrance wana gate o ba bia no ekude na de na kusi na wo de koja no wo mpe na koja no akola ne besu ya na obebeti obeba no na akola ni na wafa no na
waye na sabi waye nipa but we ya say ya asa abropa na wo tim bone na apese wudi enso se de wo ye ka hu se wanso ye ho abro bi o because bia onyem boso me nkroyi wamfa ne totroto emu nsem bebre maternity akọ ye je se no ma bebre bia kra na yare yare na sanyame adom wawo a na akola no wo se ompe no nti ubeku na firi wiase no wakyekere na de we mu hwe amanehunu wo pa akola eko de bone na waye na polybag wo nipa kra wa wo home papa na wo de kra wo home papa yes na wo de minim ade a metim de aye example ade a eti ahome la eti home wo de nsuo kra egu ho ana wo de owura nsuo mu kra wo de seconds no ti ahome kakra hwe bra wo bre na akura ketewa wo nim hwe akura ketewa se de moja wo no hu de kire se bia ade anche kura bia da wo ye na homachi na oye sa de we enye papa enye se wo mpe na wo de enkuno se wo so ga betima ye na akokọ style ni bi wo de polybag ne chiche na ojaniti bro nya akokọ de ni no me pesa me say ye wo other means o ba se bia na ho ye we ntimi sisi ni kama se ono ontimi sisi ni kama but ja baby obehome what I say ko polybag ya kaka so ya bone po ya bone po omo ekoto so na bie omo te ho na akola na nya kwa omo te ho aye omo hu se nipa na bone na ba ne tim so peso ku akola no eya bone na ba ne tim so peso di bone se nya sa nka onya ne sa because they wo kan menu se sa adwene ba ne tim bet onya ne sa o other means na wo de ntoma go kura chekira akola hu na ade ne koto se bia bia wo de ne koto hospital ntoma de kwa manfo behu ti wo de agu polybag bi se de bola me nya sure se o de ne ko daytime a obi behu se bia sei e bia ahomache no ye kude na o de ne koto ho but we asa why akola na bro on de oba bia se ne bia de within a day or two no wasan ko ne crèche we free that wo na wo ti ase no nti wo be bom pa ya manyankopan hu mo boss ade ba ko foforo ato ye ma na nya ha this nyankopan na oye bone fache wura na ebi ha obehu mo bono de we de odi we nso achew bibia nso ne na OKP travel say yen koso anka ya adofo ne atiefo say ye the drivers mako 200 ekọ obi man so Dubai nti say we driver wo anim so nim ka atwi enye jodi ne bia wo anim so nim ka atwi wow jihudi so nim ka atwi me nim so me nim ka atwi da men enye wo asemu aha oh na de na asem bia odi kanje ma hu adwuma ha dwofo doso ei foforo me no na joba ku ye o chami ni mo ono ejuma ho ni baro do sa ni se friend jo that's all ni baro do sa o de just asem ni nyina ne se opportunity abeto ho Dubai yes e dey ma drivers o metima for nipa up to 200 yes enti akwanya aba nipa cho ma odi mra mu o be say try your luck na ya nhwe we kura mpo nya try your luck o yes ye for 200 bra oba so uji dia bra wo nkrata yes ana qualification a chese we driver we professional driver me say asem bi esi akwa bi a asase we amanfo ni akwa crash bi o beto otoka o magazine asa cars ya mo tonton ne bo fofofu bi ena nyame ya na dum ye adwuma akra na otoka na car na onimtwi otoka na otena mu ba reverse oboka 28 million otena mu reverse keke no reverse wan kwada ni mo reverse keke ani okore ni ndi anka keskane sai eje sans je kanisi ho eti we de ye mpese obe yes reverse akwa reverse akobo deb ye koya ni mu kwa tibi so eye visa consultancy na as air ticket and as reservation tour hotel bookings and a passport service there only OKP travel and tour for Nkasamam Sisia 020 565 4357 020 565 4357 fra huma Sunyani OKP for and as OKP travel and tour for Nkasamam enya no nko a se me catch you say adwuma hodo yes and my boss me visa consultancy opese wo akwa visa wa bra unya wo de ono mo nkasa yes and asabre nso opese utu kwan ko bi man so
but baby a wokɔ no make us say baby a person kɔ so no nim ye betimi ape hotel kama okay amount okay beba ya gi number hotel number room number ni nyina amount okay o buy na do bag kura no akoda okay yes wasumbejo de okoye no betimi ya na sundie kwa so okay eno ano no na to ahodo on pese mo konstra hwe mu ya school fo pese mo konstra hwe bi se Sompa ye pese ye konstra hwe na baby ye pese ye kɔ ne OKP for kasa mama ncha miki yanga Moonlight FM o konstra hwe wo oh me se me chia no mpacho me nka hwe o na sansra hwe nya bone wakobida na okobaye no ya so ankwa didie sa man ya so ankwa didie sa boso me no obe na nkomo nkwa hey niki onto nam na watobrebo munya no afa akuma nwudwam ohima enterprise say POP materials ene cement POP cement nyina no brana ye ma bi eba POP ni subtypes ni nyina bi ho sounds na ye sounds wo oil ayede cooking oil bia ye de POP ni ma na ye kama enya ahoden mapa yes ha ni nyina bi ewo ohima enterprise so bo modern answer we obi a wotie mi na ope POP ho ne ma nyina binding wires ni nyina bi ato a ana say long fiber ne short ni nyina dia bo modern answer be frɛ ohima enterprise omo ofia pre say oni fia pre wakoda fia pre Sunyani West unim ho ena ho okay ho na me chire we fia pre sister ata adwoa sister ata adwoa no oka ata are right na ni din pa so ya adwoa ba be oye na duane fra ata nkwan okay okay sister ata ana sister adwoa sister adwoa ata nkwan na ata nkwan okay atiasie fia pre ejo kuna gas filling station wonum na yes abronsan bi si wonum be bia water for bi wono omo so na de no omo ye proof no yes why na obi a onim POP ni ya materials yeah ode ye no onim nti onkoto no ohima enterprise that's all anyone no I have reference so 020-372-1906 020-372-1906 fra homa isuna POP papa ne ma obi na on soto joy can roofing so board dinosaur dia ma nei yenkwa ne ma 5 years solid warranty against fading on the board dinosaur empa ntimistro kwajo mo ne ma ne bi IBR RDT MSL self lock irota just the open bia wo ye the board dinosaur be boa ma wo dan ni mo yunu kama na enkonyunu no bo mo de answer woni joy can for be kasa ma ye omo baby 15 years against warranty yes ahona eduru ha na me se me patcho join Facebook na ha de ya boda so ho fe color ne deep me hu brown na where orange won colors biya bi ho white nyina wo enti se oboso no baby e wo no white no e be fentem enti in fact anya anti fade na em white no mfuturo be bo no ama na sesa e be brown na white da wani wankasa watale white pra wusi di wankasa efia wukosi no enti se de eti o Facebook ho yi brown orange green blue deep enti se what they say about dance so the next 15 years say ya na ebeye say ya joy kema show say kala na wo hu no Facebook ho no so about dance so na say ya mfie du numa edi anim no they say 2023 this be 2020 2035 mo ho aba brokra abro 15 years say ya na ebeye okay say ya okay there also ya dey so be how much akwan Sunyani ha de wodi wani a share via require so quest run about one ehwa penny oduo ka joy kem kura keto akro hye ne ma biem kura betin ma ka kyesa ha no mo yes intino from 055-100-9000 and 054-012-5816 woni en kasa oboase bites yes oboase na ya uti dance die ni e bo commercial na baby a ayema yi kakra obu atopo 2000 e bi kura so 90 million papa bi we be bu 90 million am say 20 million there that's an obi na anyi nipa asebo obo asibites but there ma omo kasa answer omutimi bu atopo am so the issue is about power yes ama hoden bia wo hia and wo djuma bia wo yimo so there why you odi ho answer me dey am for you to be na me chere say aba ma hoden aba ma empower ama energy bia wo hia wo de be ya djuma bia no wo benya hoden mapade aye nti eno 100% helps okay yes 100% in fact 100% yes
herbs. Yes. It's a haban rolling. Yeah. Whatever. Bibi ya herbal biya. Yes. Yeah. Can boom 100%. I do for be any. Okay. Okay. Ti one what they have so very much to acquaintance man answer be a ton Nsem bia no do aso po boase ato e ba frefra ne Dr. Mokole Sinkasa yes enye ready class and so bobi we dey facilitate you ho twen match we nye Sisi apongo mo ko danko a bi okura se oko beach a se mo tina so dey ye e dey ni na nam ho keke for games in so ka ho nti Sisi pongo for American grace nko it me Sisi no for other purpose Bible me na che say Sisi pongo ma ko but no nim say ade foforo ho no ma betim dey ayo okay yes bi okura se bi kura Sisi na mo ahye da address ne say na apongo ne na mo na amanfo akotena se no mo hwe keke for fancy 054-130-5287 Obuase adugu mankasa mami chia magzi Piero Masakojo ina metinka Oshopa na any chairman chairman Peter yes and then abadi achire engineer vice engineer no echi omopa na omo commander no Masasule magazine fo nyina magazine fo nyina na property electricals and as electronics omo de no kura nyame anim ne e ba washing machine pa ade bia e use electricity wo fie aye de ye ade bia e ba mfa so maye no e property electrical ironing nani bibiara omo a e ma engina hia so engina ho kire so hia ne de no odin aho kire wo de ma me ka hia minim de meka engina hia so enkase ni ma senti na me ware so obesi mi niema mi pe obi amana simi niema ma mentina me ware enyina hia so ntimi no masie ntimi niema ntimi no masie titru washing machine bo fofo I property electronics wo na se ne we ya de obi nso a ono niema senti na obe ware de o coil ayi property electronics na oto we ni bia na se on so ware o there was say obi ono ma onya ware na de ye fa se ne ira tukwan Nire tukwan waware nire tukwan enti menyina enti oba no be 2 months menyina hia enti ompa machine e be si no mama no e property electronics kama pa in fact quality kama pa quality is assured na menya adwaman sema na besi minimum me and some for the frefre na umesi me posa me nema ba ku me ntimi no masi ntimi so ya no fa hanu wesi ama wesi awie na se hata yi gudem no mu yi nema gudem na wesi awie de wontwe ma na wo wi ya no wo bobo ne kama yes kama nti tama o twen ma na wo no sa no sa gas cooker, microwave oven, blender, iron kettle, rice cooker, and you property electronics. Yanka 027 326 0606 027 326 0606. We hear Chakwan Sunyani Hanama, a year Osby. Ye ben ye cuckoo board ye ne ye o e bar terminal no e din hwe ne mo pe royal foam so ye se da so na wasom dwo na fa adwen pa bra o to mattress wo ye nchen ne ama pillow free pillow free one mattress yes one pillow yes yes for tito so one mattress for tino to so na dwen pa for tito na nka unya royal foam a ho kire kura hu so ho kire wo sika no bo so kura chese ama udwen yie no ma sisi so yesanso ma hu sa ni da so ho se ye sha ho confirm nku hu me ndi hu awu okay te se na no de papa ye wa sen no ho de bet se no da royal foam so a ka onye sanse mu no yie royal foam eno aso na shanton da ma me chia shanton ni shanton yes classics. So don't be left out your showrooms no ne be a ton ye nema ni nyina hwe kira kwa ne mboa wa wutie sa broad wari she na na bosma market onyankopɔ yard match na market wono opposite wa pe be bia Kumasi bus terminal no wono wodu wono ma ye ne omudi hwe ni mo pe e na wo kurom mfimfiri nso a e connection park achi be bia scoreboard no wono ye ho a ye bo adwuma pa woni ye retail manager no e ka so 050 922 5927 050 traffic here yes when you regional hospital with traffic now on yes on sanifa royal rest assured okay yes inti sawo United Market zongo ha enkasa bia ukọ connection package they are kanana di so no ano no na yankwa umano so na nkomo ayedie no yema yetie fo nso enjoy ne wo show so
na road travels omo de no kure nyame anim ni komo na me de omo ko ayi na metuma yi ne share da no but omo adwa kan wi nka o ye den o ko ayi na wo tu se nka hwe nka o ye den I can't say Kaka samne. Uni bi aso en creative bi a. Me Canada na nka me ko no. Nka nko. Me se me na se me kama asan ade na pese wurawuram sa me Canada na nka me ko. Kwan na nka utu no. Yes, om no mo ye bibia ma me but bibi fufuro bia na wo se me ye wo fie. Na passport ni ready. Yeah, bi. Sikana so wankra. Ene bobo ahoye. No kura nyame anim ni. Sa ayi fola. Ukodura bruchida. Opabo utima opabo be kagana no. African electronics. Hey, electronics. Obe husa beda enda okwan no be betra na. Yezo. Ugina okwan no. Ko be bia wonkra. Ufisa wo hono ye hu. Ukasi ye hu wo. O ko na tifi wankra na. Wo be nkra no. Onkra na na. Okodura broje na mo bo ne ba mo so abodam. Akwase me mo da. Mpabo. Ne mpabo. Amo bo ne bo beduru airport ni ya Kotoka. On pabo ba akose de ba akose. So kodura wo ye haja. Watade egu ha. Watade egu ha no. Oso da bibia ha me. Modam mo so abodam. Na kwadi sun ba fie se ya bona ba. Obeduru ya ne nana e hye fie o se hey Kofi uko bi akra o. Bi akra wa ankra. Ti uka ya tin ya no ti fie ha ya upie wa ankra. Ka uko ajaye. Ompa ba akose mpa na se kofa. Next time uko akra. Esther upia no akra. So right travel said oko Canada student visa. Sounds na visit visa na uhia na singing visa. Na uhia sa singing visa na de sa yenuanom no. Omode onfri nkran ko London ene di omko ni omko Wonderlust for no yes ene di omko pa ntimi so ma wonsanka bi na mo na info to kwan UK student visa na visit visa work permit na ohia oye obi a oye adwuma wo health service a apomodi aso ya akonya na ba e di ama ana se US visa na wo pe ana se student visa bo de aso be hwe kwan ye tafo 3 months hono ye ne Ecobank edim hwani mo pɛ me so yɛmfrɛ ɛwɔ 0550 852 379 0550 852 379 yɛnkɔ ahoma no so na yɛne yɛtiefoɔ ɛni nkɔmmɔ na yɛnkɔ 0543 989 989 ɛne nkɔmmɔ a yɛdi wɔ fia no fa videos ne to so ma na yɛnka yɛtiefoɔ nkɔmmɔ a yɛdi wɔ fia no ɛne nkɔmmɔ a yɛdi wɔ fia no yene assemblyman a ono anas assembly member na ni tua de course yi assembly member no yene na sama obi aye yes awo asiopre nkrankwanta doma west yes se wawo ompa akwala no na obesa kuno because se wode ne koto ba bi yie kra nkobi ko hu no fa no ka akwala no samre nko yeti asefo but we na adwen se ompe no obesa kuno obi anso mpe omo obi amfa nti obehye kire no poly bag mu na obi osade na koto be nipa be hu ne demo nti eno no de no abro ben no ye di hu nkomo ye hwe no gensem no se asa no ene ye na ebetena bono regime ha because na no ebisi wo abuabu number 2 ye ne nana akodi hu nkomo krache no se odaso ne nam krom ho nti ye no ne nim se oye first one ya che na bono why second one eno so ya che na ya amamre we no betima manasa chira ana se obeto na nyuma bone so okay yankwa ahoma so mum na ko Facebook alert Daniel say hey someone is crying seriously hey chala no dio we so say what's happening in our country? How can a human being be wicked like this? God have mercy on us. Omo here in the door so pa yankwa ahoma so Henry Munyina watch here live from UK Yamishamo. Hello, good evening. Fine. Me pacho udini be bia frefre about cyborg na say Nsem Sisi o yentio cyborg respect e pacho na mpum di say boko pa cyborg yakupon shambibre pacho me chama tata du fo yakupon okamo amen mi bia zimre me malika ka senpai body mi tero machipa e bon pa se bia yakupon mo content omo apomuje na mutima ye nchechi se ya bina ya femo papa that's
Yakupon kamu na abai akwara na ni maame ko tun tuni ana me se me kara na sa di aya awon no awon hwe bibi yi o aya di aya de sia me to no me wura ho ankasa me wura ho ankasa be se me hu de me kampu ada te ni pa bi muti me de sa ade na mu se un pa se na mu kana fanu ko mo bi fanu ko tu bi ko ya no me de mi firi mi pensa na wuti mi ko chokole di wuti mi da ko se poli bag bu na ko ti chira ko ikwa da chinu de bitimato atefo muntie o awfo no muntie de ne hamu ku se se ya na ya ne wuti ko dawo pa no ni be matimada ne wuti fanyi sai be man o she wana ana sai de kan wa ko chokole ti fini ya di mbo ya revo kasa misre atefo muntie saibo wadawruma sede be fo mama konya ya me kasai muntie saibo na atefo misre mo mini amba no misre wa gupo esrem misre gupo di srem mamunye saje ni biom misre mo na di pakura o di saje na semino misre otufo yakupo semu sansonu so a na no be se mu na chimu ma fanchire no ma no se na mo na sanya me se media no odin na me onka mo ya me enka so ye da sepa cyber nyame stra pa 0543 989 989 and 0247 989 989 Nsem Sisi sunie and then komo ayedi oko Sunyani West school se ho no ochecheni ni ba ko a ofa aye Sunyani ene ne da a ofa ne sebi ne to na yesanso call aye domaman mu a honso ekodi ho komo aboabo number 2 a honso ekodi nkomo efri ho. Hello, good evening. Good evening, sir. Yes sir, your friend say na frefren open and Nsem Sisi o. And how can you say, Mother? My mom for calling here. Oh, Mr. C. Constitution, the Panasam Pana. Now, when I can say, your banner is we say, Uncle Ponce to check up a sentence, I move you soon. But what is everything? Tipa, yate. Young Ponce, then no after the critical cruise of the Jan above a sentence. And to me, I know. I have some to Janus Rebatas, super. That was a more crossing. Oh, come on. Amen. Yada sepa so freba so 0543 989 989 and 0247 989 989 beti ma freba so na so de wadwen chaba nche ejumade ni na be kwa wi na chese adane ye afidie nani de enwom so eto so de abrɛ na ye obi anso wo enen koma ye di ne enim se ye nuanom nkoma no so etie ye nananom ye maame mu etie. Good evening. Hi, evening. Nsem Sisi o. Ana adena school na saadi we asimu no mo pese mo bodi. De enti a ye pese be bodi ni hwehwemu gu so koso. Ye pese mpanyimfo wie hwehwemu ni nyina. But sinam si kan no koso e wo Sunyani West schools na e wo ho ni bi. Okay. Eye secondary school. Nti wa di wani bua. Matiase. Ye da se pa nyame hwa. All right, 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 989 0247 989 989. If I call Kakraka Wana just say the Jimadi Nina Esina Yamakwana the Dion so Abana Baheba as Udum Pimunina to the Dumpinu to say mu how Kakra Abaho. Aha, yenchia omomo onso na mizo. Ebuda ho. Mizo fo yenchia medium pen na multi
fruits de bibia wom ye kika watermelon kakra wom mango kakra wom say Ghana for de anka kakra wom de do Ghana for aduane de sa obaje gobe ne waje apesie ne waje ne waje kokko aguso waje plain rice aguso waje fish waje odi bibia ya waje mako Ghana for no but so nya bibia o enjoy bibia ho a that's not dead yes balance your diet bibia bi wom that's the best way I balance it. Good evening sir. Me pacho odi be bia free Yo say me kaza kiduma. o say Nsem Sisi o Na mpacho nka mama ye hu school class enka you. Ama. Ena me ka say nhwehwemu eguso koso. Empanifo aso asem na mo hwehwem because yaka wa ha say enye nipa baako ana nipa miene ne pe na eya saa de no mpacho ma already no nkofom na ye ni nkomo wadaroma. Ana aban already na atwen won kakra. Empanifo aso asem na mo ye hwehwemu. Enti sa wo kobobodin a omo aka no. Ebema hwehwemu no ya ayeden kakra. Enti so mu wiom hwehwemu na ebeto dwa edin ne de ntim fansie mu. Aha betese no epese nyina no yeda ye ho so se na ekoso. Enti sa wo nua keto bi wo ba bi na okọ school wo Sunyani West and even Bono region ha enkro no bi mu a ana school no bi mu a na woni na kasa yi to no fo. Oba ma hwe no ma oni nkọ no ho se no ma sesa wo no ho a mpacho woni ne nkasa. Thank you. Enti sa na tie. Na kakra me kan se wo. Ye mabunu na be ba wiya. Omo mo ni na hono mo nyanya se for utu mo fo mo mfam. Omo ya omo adin se omo be pe wiya se ni munye mani ade na. Omo kan se teacher fo na omo kire omo ade na. Omo akomu school wiye. Nti wo ye babunu ana akra. Na wo so wo pe ba wiya si no ma teacher ni bi. Ni influence ana se omo ni o pe so ye nti. O kire niema ensene mpata emwa. Mabunu be hwe yiye. Na nya America tuo di ne yede pewia se mu nyema o. O tu ni pafua ni pamfa. Na wo be sa de na wabrabo wa uni pedua. Kra no. Bedu ba bi na ye basa sei. Ye na wenya. Ye nuanom nketwa mesramu. Nhwe ye. Abrabo nya ne ye wudi mi kanya na ye dan yi ase. Ye beja ho akọ. Fanyame. Mabunu no mo mfa nyame tete fon be fa nyankopon ni free wan hwe yi a won ni nkere ni padua no bedu ba bi no waye basa no wakadani nti adia fon be bi ni pa bonefo fa so ye papa nanso ye nyina ye maye ni na ho esre mi ni no aha ndama se pa na ye beti bia me se munni akiri maye ye bedi akiri pa ya so me die ensi ya enso ye nwie e da se na ofutu beta djuma we no nya ba kofo adjuma stakeholders no obia ho won bi asori school awofo efie community society obibia wo chefa wom because I say ma ye nyina thank you. Amen. Yeah, that's a pass off for boss 0543989989. Good evening. Good evening. Hello. Aha. Abofkay. Hey, Ogoro ni. Senior Ocha. Sampa boko dia yenti ona Nsem Sisi. Senior mamentia Sompa 98 na memo oni kosi Joshua me chasi kosi Joshua na mentia na kodu masa ane onabo to Emmanuel Kukwa sine amenko mensam no so no o se ma me na kowo ya ode ne ba to politics bag ma wonu sine mo ka sa story no na ma me fo bi twem ta se tiesa mfatre me ne ba wa yesai ibetuma ba se nyankopon akwara ba ko pe ena odema no se won ne mata siso ena me no ka se wotima wo 9 months na fa no kutu baby kura nanka obenko fa akwada ye abof atimi de na se politin bagum ama akwada ye wu Abofkay eye musu sem edema maame no sama me fuya no mu yo munyama na omo kompa se meteba
na on kai se Nyankopon che ne baby ana woma akoda na wu in fact out of them ke sie ye ne ma na be sere mo usisu a ya mo fa be ma ba ko abof onyemo a what media ma be ma ba ko ene ye mai bi ma ma be on be ma ba ko penti se nyi se ba nim ni ba kro de ko man ye be se ye ne ma no be from pa ye ko so di enye ana brante no so a sina ge mi pa na amambe no mu ye gu ni so ne de be minim se aya papa ye be ya abrante no be tai if so oni bi mu na ye if so mse wadi kan first one o second one ni omoya amamre nyina ye so na ho ne nam kurum ho enti me na ba se ye mana so twe be mu tuje amamre no msa ye no a abof anka me gidi se be bo papa geni die secondary school e ko so pofantin pe mfofo mu na nsi wona nsi mu no ko so ye na akufa ye simon ko school ko ginim die dache o me Ghana president dache DC na bramoni ti des for bon school mode abof enye bra papa oni nyam nyaduma ogoro edasipa yemfa ofrefo a otwato na yemfa ejimodi ne nyina nsi dia otwato no Mami Rose Facebook o se Nsem Sisi o share free appedu news site we no say oba ban pa na nyamesuro enini mu say wetimi ayesa o wo se Nyankopon atwe na so pa so hia so twe pa ye no o se bema no so wo se wono so nya kakra because e bia bekom no na bia bema no na insight na bema no na ahye na mana akoyesa all right yam kwa homa no so biem na yemfa de wo ho ensie na baby mama ni baby papa so ma nchi omo baby mama any baby papa eno mere ye chia na eno mere so chia awon kai no mere ma mere me kai ma mere oh udino ni boss de obi Ghana Masiboki udino hello pacho Nsem Sisi o ana kan udini baby afrefre bra kanewa hu yenko mamo boss na baby na papu biana amutiana bra na tum dikka fa bana wa kwa twakin nje de fra no mo bo bana subo bra uni se mi mano so kan be na manje sa biubu kombo no pa nyi se no kwa de mananyi ena nega na no bra e wo yare ana wo yo ba onyin na wo ko hospital na fa te wo ni sika e wo ntema bra pasmero ho pa se bra na na ntin madam ko ne yere ko wo bra o mo yo ba no patient umbi yo ba no obi na ka kwa e ko be fota edi o mari bo wa akle huna no na se wonya bi obo so ni na bra o wa ka ni bi no he na hawa ka no boto ka na to Ghana mo yem pe kon ni ma bi esen ko mo yeli yi sen ko ba ko anya me pata ma sa yin sen ba na so ni hwe ko ka na esen ka Ghana yi ti hwe ko ba na ma no abran ko ntia ni blanka ta ni me to betwa de bi hwe se ono ni bibia na de ma na yi no hwe ke de na ni ma da ta ni ma na tempa yin point an yi bi am fa wa ade 20 inch medase okay you said that's it sa o kwato na twini en so no eno so solve problem no Abofkay unzo because ahokyere na wo ho na office bia ontimi ntwa akwala na sa o to akwala twini bia ahokyere no mfiri so enti ye de ka ne se na akoda impo ena abema wo so asakire wie mu ama wo de ye ka ne se enye right se bi obawo na wato akwala na twini na se mpo office se bibi nti kura no ba ya sa enku akwala no obetimi asakire no ntuma gumba bi sa kama o de fa no koto obi ai kwaya said ye o se fresh one yi o de ne akwala ne suwa e de anipa no be pie no so obefa no ndo wo de yemfa se ahokyere to mpa akwala no enku no de ye ka no enku no all right yeah brena aye be o say sorry na see o bet so za ye sorry say ya DJ Daro na je afidie ne boso na niama manage no so de nyom no to fom boko
na odi adedai kama nti nyame nhyira se utie ye de koye se de be ka no de koye no yemfa se dama Kristo Nyankopon de akoye nso wadaroma na odi ache next time share na oh yeah amunye we say but Captain Reza na eguso no Yesu na nkasa beba ye de Yohana asubofo enti ebrepomo no de o say yenke ofofro na ni ma na ayo ofofro no yenke ne ni team no beba. Okay, so that's here Kwasi Joshua, executive producer, I don't know. Yana say wow timidity ye nyame sha no nka ho pa no nya wakoma so apede emfa emma wona bia enko kama so ye de dwumade ni nyina esi wa mo a mo bom homoden anso eba Facebook no so mo de mo comment gu ho ma e da mo nyina ase mo a mo kan ye ho abre ne mo bom pa ye pata ye chi nyame sha mo nko so na mo nka ye mpa e bom ye wo ha se be so mo sompa ni se ntina sompa wa ha ne ye som nyina ye tie sompa nyame sha no nka o di ne ya Abofkay ba ko pe echina besan so ato aso na emom no hwe ho so ye menua ade a wo ye bia no da wanim etwen ti ya de pa na eduru ho no mo a se papa ne bone da wanim ya papa na honto na bone ne kura to da ni dia ya o so bia okobokro no he bre hombre nti papa ya na omka se mo nware no okay she Edwaman kones abefo vura ne no enti ya papa preko na honto oh baby anenam akaya se bi bata ye fancy nyam ya do be sia akira one day one day one day